Hai ani khapangni mare kising song norongno puilano ani YouTube channel ro lamsogo ang tini norongni bage haino hai katal video snamui tuwi feka tini ni o video ni topic kha norok to puilano ani video ni thamnalo nogoi saima kana haida bayapso gai haipano ang phaidi norongno teses raisrake sawiri nai tini ni ani o video ni topic kha what is reuse content. What is reuse content? Ke abo cover boy hino reuse content tamo. Heko tam no hi. Phaidi ang o topic no tuino tini norok no clear khai sanani bagai. Tini ang o topic no tuyoi norok bagai video sunamui tuwi phayo. Omosi. Gai ang tini tamni bagai o video topic no tui snamui phakya hinke ani khapangni mar kising song tabuk to YouTube ni jora heda norok to joton saimano nong thanbo mobile tongo ha norok saimano tabuni bororok baksa YouTuber nglai tongo heda baksa ba buni srangei YouTuber ngnani hinei yapri senani hinei tongnai rokbo tongo haida bayapsa nge phaidi tini nung khoroksa YouTuber goi tongkhangke ha phaidi nung tini o reuse content ni sommode nung srai ke nung sawi manani nangnai amose nung o reuse content ni sommode nung sawi manya hinke Jefroni ni channel 1K subscribe kawano ha tai 4000 gonta watch time complete gana gai ajaraw khaito nung monetization khainan bagi sujuk manai haida nano monetization khlaisi di nei jara YouTube partnership rok nono monetization khainan bagi khulogiri nai gai ajaraw nung monetization khlaina Piaba nung monetization nung success manglak nini o monetization je reply khlaimani ba apply khaimani abo reject ngui thangnai nga phaidi jehetu nini YouTube ni samung khlai tongmani lamao omohai kebe mung tei omohai problem nini YouTube je khlai tongmani live wo te o lamao jahate o kebemong asaya haikaba kati wi tonan bagai se ang tini noron bagai video tini snamui tuwi phayo nge phaidi ani khapani mare ke singso noro khoksa tumuno YouTube arung tong hangke ha noro o video no please skip phayawi fulan simi pathak jara noro khonawi tongbai jadi fiaba tumuno noro o video no naya skip khair kangke noro ni YouTube je samung khlai tongmani noro kisa misa bui haike no YouTube ni bisingui income khlainani hinei noro tumuno wansugui noro YouTube ni samung khlai tong hangke noro o video no noro skip khair kangke noro ni YouTube ni je samung khlai tongmani a langmao gobangma somosya phainai abun bagse ang tiri norong bagai o video snamui tu phero abo ka বিশেষ গে যারা ইউটিউবার ni thanibo omohai kebe mungrok phayo nge phaidi sung men point ni phaidi sung tabuk thanglainai ang norong puilawon saka tini ni topic ka what is reuse content tam no hi baksa YouTuber rok o reuse content no saimania ha saimania gai saimania bai bini channel olawo jefru monetization khayo ang thaisekon thaisekan jefru monetization khlayo a jarawo bo monetization success mayang thango plus reject ngai thango abo tamni bagai ang thaisekon sakanarangno abo nini channel abo reuse content
Mani bagai abon bagai nung monetization success mania reject ngai thango ga faidi reuse content abo tamo faidi जों अबसे ताबो नायलायनाय reuse content ka नरक kaham bai khana di reuse content ka no use another video nung jefru nung channel khloka tini phun khlok tung nung agi phun khlok tung ni channel 1-2 বছরनि सिगां फानो नों खलक जाक तंथुं no problem ba सालनि साथामफोराव निनि चेनेल खलक जाक नङै तंथुं no problem ga फायदि निनि o channel नों reuse content जेहेतु उंया अंगै नों तंनानि हिंके नों तामक नों बम हायके नों जे नों निनि चेनेल नों सब समय नों भिडिअ सुनाबै नों upload flight तंनानि नांनाय हिंके abo hongka number 1 no use another video nung buini video no use ta khlaidi mane nini channel o use ta khlaidi ha obono no reuse content kai 2 number hongke no use another content buini content no bo nung nini channel o ta dati ha gai 3 number hingkai nini channel ni category abo tamo abo nang saimana nangnai ang bwskangni video ang o kognotui video kaisa rijak nango no norok abono naimano nini channel ni category abo tamo nang saimana nangnai nung channel bomo hai hinui khulok na blog ni da khulok ha na music video ni da khulok na music song video ni da khulok abo nini channel category ni sombode nung ekdom pura clear khai nung saimana nangnai kai nini channel ni category obongkha nung tabu cooking channel phun khloka blog channel phun khloka music video phun khloka nung a nini channel ni category somonde nung content ma swnamnai omosi asol main point kai जों गोबां ताबो यूट्यूबर रंलाय दङ सिगन सिगन यूट्यूबर रंलाय दङ बाव साइमानिया reuse content tam no hi monetization tam no hi ha abo baksa baksa यूट्यूबर ताबो फानो एकदम क्लियर के साइमाया दङ आबन बागै ani khapangni mare kijing song nung khoroksa यूट्यूबर ngै tongka hingke nung यूट्यूबर ni bisingtui o bui haike khoksa khongnei income khainani hinei nung wansugui यूट्यूबर ngै tongka hingke nung o ang thajingo je samani o reuse content tamno hin abo srai srai kai ekdom clear khai nung pura nung saiman suknani nangnai tomuno nung o reuse content no nung sawimania nung omo haini ni channel tomuno khobja kai tongka hingke ani khapangni marketing song nung jefru monetization apply khayo ajarao nung monetization manglak ini monetization reject khai rejangnai ngai abon bagno khub sabdan ani khapangni marketing song nung khoroksa sikonsa youtuber ngai tongka hingke nung o reuse content ni somonde pura saimana nangnai reuse content tamno hi reuse content reuse content ni channel khobjaka hingke nung monetization mada mano mamanya abo nung kaham ke sikangbara sawi nung nini channel no nung ekdom tam nai nini channel no ekdom omo hai jate problem lo kalajak om dekhai nung sob somoy no nung content swnambui video youtube o nung riwi matongnai omo kaisa no ekdom clear khai bujiwi narakdi baksa baksa channel lok tam saiman norok saimena baksa youtuber jara chikon chikon tei katal katal tongnai rok
baksa ni channel 1K 2K kai thangpano ha 4000 gonta watch time kai thangpano ha borok monetization apply khainase sujug rijagya monetization khainani phano rijagya ngai tamni bagui omoni ni channel abo soy currently channel ngyani bagui YouTube partnership by nung monetization khalainani nono jora dia abon bagui engkai abon bagino ani khapangni mare kijing song nung khorosa YouTuber ng thanga hingke jara YouTube partnership rok borok je nono nahari tongo nung soy YouTuber da ha nung soy YouTube ni guideline policy no tuite nung samung khlai tong borok nini selaipono borok nono saimano nung tini video sanambui je YouTube dai tongo aboni selaipono bo saimano nini of video abo reuse content da ha na original content da abo YouTube partner rok ekdom srai ke borok saimano nga abon bagino sung kaisa YouTuber khoroksa ngnani hingke ba ngui thanani hingke YouTube ni je policy je guideline tongmani obono tuino sung samung khlainen nago baksa channel bobahero tong ang tabuno rong no oborok sairwano baksa channel tongo bongni romdi blog channel ha romdi aba example blog channel nung phun khloka tang phun khloka nini nung kaham buji nini channel blog channel nung blog channel on nung wasa usukra nung blog video dawo wasa usukai nung short video dawo wasa usukai nung 10 minute video dawo wasa usukai nung 5 minute video dawo kono nini abo limit krei engkai obono nung jefru monetization apply khaina nini channel toroi logoi kotorongoi thanga engkai to YouTube ni je niyom onusare borok nono monetization khaidi ni to borok nono bottom disinai ha apro nung monetization khalayana nung khushi khain khalayana ang tabule $10 $20 tabu rang ani account no rang hapsine ni never jibono phano nung nini YouTube ni bisingtui tongno nini YouTube reuse content channel hingke nung jibono phano nung rang khoksa phano income khlai manglak aun bagai nung khoroksa YouTuber ngi thanga hingke nung YouTube ni somonde ekdom clear khai nung saimana nangnai reuse content tamna hi ang thaijang saithangka tei norokno barai bara salia na faide nung reuse content tamna hi noro abo thaijigono saimang na henda vibe song tabo nini video ni je nung upload khaidongmani aboni limit to khani tona nangnai nung blog video no khaidi ha nung aro blog video hoito baksa to rondi 5 minute 10 minute tongo aron bisingo nung taisa short bo dai kha short video 6 second rok 7 second rok nung mulike musai phono nung dai kha abono hono reuse content abo jefruni ni channel 1K engano jefro 4000 gonta watch time complete ngano azora one monetization nung khaina apro YouTube partnership rok ni channel no borok check khaina ha nini channel abo thik da tong boroni je guideline je samani ajakao nini channel thik da tong borok checking khaina je nung video je nung sarok mani YouTube ha obono borok checking khaimani yagulo se nono monetization rina ba dia borok nono sawidinai nini mo channel reuse content nono sung monetization rui manja angkai nung to apro
pura bokha kiring sangai thanai haida vibe song asuk jini 1k subscribe pana se busuk সময় busuk jora sung kosto khlainani na abo jara 1k subscribe 4000 gonta watch time subung thanai nok borokni live borok clear khain borok saimano busuk porishram khainai nang busuk kosto khlainai nang busuk brain tui wansugui video swnamna nang gai nang amsa kosto ka khlaiui nang video swnamui thuya saya khaiui nang asuk time kolongma rombui jora kolongma rombui bosor kolongma rombui nang je youtube ni samung je khlai tongmani a jarao nang youtube ni je samung nang success khlaimiya failure ni thanga hangke o jarao nang bahai bkhama tongno ngai kokrui ang youtube arangui tongphano ang youtube ni bisingtui rang khoksa chanani nangya ba ang rang ro kam nangya bui moji manthu moji maya ang kichu nangya ang suru channel simi toriui video focus ang buino simi phunuk tongkhaingu ang ani live ang kichu nangya hangketo no problem abo kuno wano thaikiri phiaba kaisa kongno moidu narakdi nang kobui no youtuber ni samung khlai tongkha hangke nang soi no youtube ni bisingtui khoksa khongnui o boi haije manmani nuhurui o imangno na harui nang youtube ni samung khlai tongkha hangke nang o kongno moitu narakdi ani khapani maraki song nang je youtube channel khulogui je samung khlai tongmani abo nini channel je nini content je nang je video riui tongmani ang norongno thasigon saga abo reels content to khobjagi angna nangnai ani khapani mariki singso tomungno nini channel abo reels content khobjagi hingke jefru nini channel torano 1k subscribe complete ngana te 4000 gonta watch time complete ngana afro nung monetization nung apply khena monetization apply khaipru nung afro nini monetization success nung manai phiaba nini channel ang thajingo sama hai reels content tomungno borong thani khobja kanke nung monetization apply khaibono nung monetization mangla nung youtube ni rangso youtube ni bisingri rang puisa kanen to durer kok nung monetization se malia asuk সময় nung kosto khai phemini asuk jora nung porishram khai phemini nung khoksa khonui rang youtube ni bisingri ajina nung je samkhai chomoni abo bebakno fail ngui thangnai aboni bagui ani khapani mariki jingsong nung khoroksa youtuber ngui thangnani hingke kaham kai nung youtube ni guideline tui nung samkhai nangnai je youtube partnership tamo saka boni guideline butui obono tui nung samklai hangke nung youtube ni bising tui nung 100% nung income kariui manai tei khlai manai okay obono ani khapani mariki singsong tini ang norong bagui video toi phamen hingke obono bises kai jara youtuber ang tongnai rong bagui omo tei youtuber ngui tongnai rong ni bagui omo norok hamkai pujidi hingke jara youtuber ngui tabuk youtuber ngnani hinui tongnai rok bo norok o video no kaham kai naidi norok bo tumung ani o video je sawi tongmani norok bagui je guideline tui phemini oboni mote khaya hingke norok bo salsa norok fail tunga nung je sakpano wansugui nung youtuber ngi tongri ang tini video rikha tini no 1k views kai thanga watch time o man thanga watch time bo samaka 10 gonta watch time man thanga ang ba rang puisa si lama phai tong hable nung watch tong phano no nini o wan suma ekdom tuyo kosogoi thangnai omose khabane takhuk tei bukusong hangkai norok tini
clear ke saima me khina haida ba song reuse content tam no hi ha te nini je video je nang YouTube ri tongmani aboni limit bahai ingna nangnai obo ang norongno thajingo saka ha reuse nini channel reuse content khangke nang monetization manja obo norok saiman khna haida ba song ngai ani ba song tini ni video norong bagai amsukno te next video hain YouTube guideline ni somonde ang norong ni bagai hain video senamu tui fainai te norok o video no nai tongkhangke nuk tongkhangke norok like kaiserinani tapakdi ani khapangni mare kising song norong ni like ma khangkaise ang tebo norong ni bagai video kaham senambui tubui fainani haida norok o khoroksa khorongni ni oma YouTube ani bisingtui norok guideline haiko ba system aboni rider rok saimakase norok khoroksa YouTuber ngai manai sajing sakri YouTuber ngai meya khapani takte buksong ngai omono ani khapani mare kisingso norok khoroksa YouTuber ngai thangrani hingke o guideline tui norok YouTuber ngdi o guideline tui norok YouTuber tumuno ngai mankhanke norok salsa bui hekeno YouTube ni bisingtui income khlaui manai hingke amsuno ani khapani mare kising song tini ni video